Burera afisa Mukakigeri Vastina hamwe na Nyamurwana Chelsea nibo barebekaho aha ofisi za Bakakisi okutereza enshonga z'obutekerezana eziri hagati yabo hamwe n'abanyabuzare Agnes Mukamanzi hamwe na Bizimungu Moses abaseru ya Kanyakiriro ward ya Nyabikoni muri Kabare Central Municipality ya Kabare. Baba bari mu rukungano rwabagendereye kuretaho inkereza hagati y'embaje zombi zarimo kwikerezana cya leta ukutandika kutindikana. Abanyuma Bakaka yahiga embaje zombi ukugaruka mu maka gabo baketekatekaho bakatyamuka bine bitekateko by'ugarukana. Nali nkole emirimo gyange nga deputy radisi w'e Kabale nali mu kutawuluza ensonga ezikwatagana n'ettaka. So abantu abali mu ofisi yange ne batandika okubeera nga tebakyakwatagana, ne batandika okuvumagana okuyomba. Kati saidi y'abawawabirwa ne bafuna obusungu ne basituka n'akwata omu ku muwawabi n'amukwata ne baagala okulwanira mu ofisi yaffe. Banyuma y'embaje zombi okubara kwikerezana bayenda n'okuteera RDC Bakaka ekyamugemesereza kutwara omushango a ofisi za polisi mu Kabale Police Station ekyarigiraho abantu aba bombi okukwatwa. Siwani w'ekyalo ne tubakwata ne tubaziyiza okugenda mu maaso n'okola ki n'okulwana. So ndowooza ekyo kyabanyiiza nnyo ne bavaayo ate ne bajja obusungu wali bwonna ne babuleeta kwani kunze ne bagezaako okwagala okunkuba era omukubo yaleeta oluyi ankube nendu dojinga. Ekote ya Stamerizooba yabebemberwe Chief Magistrate Derek Byamugisha yashangangwa abantu aba bakenda kuteera RDC Bakaka. Banyuma y'okuhurira orubanja rwabo ababarwehakana batyo niko kugumizamu bakashaba bairu barukworekangu amagara gabo tugo marungi kandi n'emyaka yabo yirirayo otereho no kugira ngo n'omushango oguba bateireho nugwikirizibwa kushaba bairu. Ngalo kwebaza omulamuzi abadde mu mitambo gy'omusango ogwo kyatukoze bulungi okukkiriza okusoma omusango gwange. Kino ekintu si kintu kirungi kubanga ffenna tuteekeddwa okuwa ekitiibwa offices z'abantu. Kati gwe bw'olowooza nti ojja kuva eri okube omuntu mu office kiba kikola kikyamu kyova olaba twagala amateeka gatambula. Abanyuma omulamuzi Byamugisha yahereza abantu aba bairu abwa $2,000,000 ez'esente za Uganda buli omwe zitari z'oburuho kandi n'abeema baabo yabashaba $5,000,000 ezitari z'oburuho. Omushango ogu gwayongezebwayo okuhitya 2022 eby'okwezi kwa mushanju omwaka ogu.